Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khat na alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na anibok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei de tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi che shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e ZPM सरकार kan soi lo thei lo wa chan chu sarkar la yan dia sarkar an enkol dan kal phung kha kan exam lo thei lo ni talan tong chin nang khanin samni som ni pathum in than do na tiam chikimin an in tiam ani kha kan fefeka kan dang lam big do na ni kan sarkar chuan ti te chi rang in tiam na tam takan ne chu an mani pon an mulet le thei veka social media documents an video te an audio te le an thule la the dar tam tak kan mu thayang chu tiang chuan anan sarkara kan te donani ti te po an riat ka ringa mi puiten tin ke ni opposition party te pon an sarkar kal phung kan zir chiang donani ti te po an in riat ka ringa chulaya poi mo pakhat tun thatir khan ai kan ho tu chen khat chuan social media te po antar langa WhatsApp te po khan kan muwa GST revenue collection kan ti hi thatin mai hianin Ministry of Finance in aron tar chuak thina Finance Department le Central Sarkar malak na reng hi Press Information Bureau PIB hian aron tar langa website ta chulai chang chon data kan an lakhoma sangri somni pali January changa kumin sangri somni panga June thatheng kan ram sum le pai din hun lan chian na text chungchanga hetiang hianin centralin aron ti chuaka chu hei ni a GST poimo zia chu kan bi thiam le thil rezok le ching zok ten an ha chiang manga tin kan sum le pai state sum le pai sarkar din muntalan na tilang chiang tu ani boka wangin state balbi ka chuan enge tlak niam deute enge mo wanga kan sarkar lai po khan covid ron rile nga wang khan tlak niam zeu chang ta chu a om ve thina kum masalam ain amara tu sarkara chuan thatin mai eni kum masa ain hei thanga chung a zone na tadiam ani minus char mai enge chan ti le po kan in zo angai ka thia a chan le wang ni thei om te po kan tar langa ka chung ta a dinge diglo ti te po kan sarkar hianin aron chan kan phu don ani ti te kha kan tar lang ani central sarkar atanga kan annual budget ron kal atang hianin kan sumnar lian ber chu share of tax ani ya kan refeka hei hi ZPM sarkar nu hen aron kal chal tu kani chu ti chung chuani kum ni chung kum masalama GST revenue wa sarkar in aphak lo na hi hetia data chuan samni somni pali January khan 39 crores aluta mase kumin January a chuanin 35 crores collection sarkar na thaya chu a minus na 4 crore lai ni tin February samni somni pali khan 49 crore revenue collection aluta samni somni panga chuan 42 crores ya minus na 7 crore lai tling phatoni chuan March samni somni pali akhan 50 crore ani line kumin marcha chuan 46 crore ani 4 crore in ya tlaniam boka tin April sangni somni pali akhan 108 crore alu line kumin April chuan 78 crore chi kan luta kumin atlak niam na khabit tha phei ka chuan 80 crores 30 crore line ni chuan May tun thakal ta khanin 39 crore ni kumlama alu line kumina chuan 29 crores yani
nikum aya tun khenga azona revenue collection atlak niam na hi 55 crore la yani hey state pachia ke ni tan chuanin thil makle thria thiam har tak ania achan chu chia kan choi tling khom hetia ron lu ta hi sarkarin mason nante kan eile bara te thil sang rang aman suale wangin chia tlan niam lu tu khian engeng hong thei ti te po hi kan ria thar poi mo lein ka hian ni thanga chunga thatin kumasa ya GST atlak niam char hian Mizoram masona thole sarkar sum chevel atil chiang lein a riada GST tlak niam revenue tlak niam chan nia lang theite zinga keina kalo ngai tua ve kalo ne chua chu ama sabera apoina chuan kan sarkar laya saski sum khol zani som thum panga lai mai section vecto na po tho to ZPM sarkar tharin aron tilap se veka kha achan lian tak pakhat zinga teling ka ria achan sukhan na rammaso na tura MNF ministry ina kalpui mup aron tilap sa feka changkhan khor zani som thum panga changkhan GST 18% sarkar hian collection na tan mangta se lek nuai sang li le zani som thum malu don chu na pakhata chang ringotin GST collection na ta khata kan chulu kha aphade dina de tuna phe chuan hei nuai sang li le zani som thum chu tam takani 42.30 ani chu wang chuan he GST lu tourist ZPM ministry hen ati laps awangin mason na tu tam tak kong tam taka aliam pha apoina ui vong ani te hi kan sarkar ho tu te po hian lo hreve se kan duri tin pakhat le chuan an du sak zong an sarkar tu ka changin na an pe a an party mi le sa te vulnan contractor registered contractor GST nei mang silovin departmental working na an pechar nuai sang tel an pe ni chu kan mu department rang aron lang na samai supervisor an mi le sa an da char department in GST an dei silova supervisor ten GST an dei silova kha poisa sum an man na kha GST lo lut le tun mi puitan kan man tu om thil lova nuai sang tel ta khan an seng rala chu wang chuan GST ron lut le tu om lo wangin GST collection hi atla niamari ti hi vunen kan tar lang do ani tin sarkarin mason na na tho tu sarkarin an nei claim hle a sen thala tangin project huilu mumal an nei boxi lo na tho ala nei lo em ama wang hianin GST chhun lu tur kha lom pui om lowa chu wang chuan he sarkar melan na pakhat chu sen thala tangin kan ho tu ten sum tam tak an soluta an laluta khala changa GST state le central an chunlu turang kha tun ministry hian ala pachuak ve lowa central sum hala hai lut ve lo ti kha asiang lein ka laga chu wang chuan kan pu de tun ministry hi chuan tun din huna an lat luk lo hle ti kha atar lang chiang viewin alang bo tin contractor le supplier ten bill an la chalo hle ti kha alang boking ka ria bill an lak chat lo na chuan GST chun lu tur kha om lova chu wang chuan mason na in atuara tin kan sarkar laya kan na tho tam tak de kha monitoring state monitoring committee an din ati khanin an kalpuya an endika na thok na saturin an pu char chu di rol chun bilan pethadu boxi lova na in atuara mason na achuan opani di te po kantar lang ram du ani tin revenue expenditure asang le tina ani bokang sarkar in mason na le capital expenditure an nei claim chana hi an mani lam in so muka an mani lam an in vul thau vak wangin revenue expenditure laman war le dia langa achan su kan ria dangin board an han dina board chairman te han ruata an lo kha atisang ngal thuda cheng sang ri na changin bo chairman de khan cheng singlia lo de khan tisang ania tin chutiang chia chuanin khang kan board chairman rang tele advisor to CM ti te consultant ti te OSD ti te an office function na tura khanin
sum le pai an kal tir nem lu tuka GST thei lo na ron len le thei mi lo na sum thanem tak an manawangin collection GST collection ataniam kan ti thei bokanga chung ta chu apoi mo ema ke mani uluk tak kan lo zirve tang kan hriat chin ni na langa hei aya chiang le zual zo ka ron puang chuak tur hianin he thil hi thanga azona GST atlak niam char na hi state da ka ngai lo voi khat ma ngai lo ania kan dang lam big don ti tu te an dang lam chiang le maya India ram state recruit and break ani an dang lam big na chu GST collection na chu wangin he thil li serious em wangin kan chief minister le kan taxation changtu minister ni bok pulal Duhoma hian tax petu mi pui ma hianin chiang taka asoi chuak kan phun ani ti kha lo kha turin kan du ani sang ni som ni pali le sang ni som ni panga financial year chung khanin India ram state le union territory paria jinga Mizoram state hi GST collection petlem bersinga at top bottom 5 kan langania bottom 5 hian state pakhat man langlo union territory terute te daman den diu te lak state te Andaman and Nicobar Island ti de Ladakh ti de khan tela Mizoram chawatela ni hai kan lo hria tan khan apoi moi ka ria chu chu an khon chele ani ti kha kan tar lang duwa sang ni som ni Pathuma MLA election nei ve tho Marchak state Meghalaya te Tripura te Nagaland te aom ve tho kan than kuma in thang kha an ni kha chon apla zong li rin GST collection kha kalani ti kha kan tar lang belde du lok ani chu tin healthcare scheme chungchang toy te in khan tar lang vela kan fiat turpoi mo te po omin ka ringa I kumin April ni khat khan MNF ministry in kan madlai healthcare system scheme thakin ZPM sarkar chuan Mizoram universal healthcare scheme aduanga amanga cashless anga kalpui in tuna hianin malakna an nei mek ani heti han ngai mai chuan mi pui mi mir damlo amamu tan chuan acha me ma he cashless system bi magdewa chu system cha em si khovel ram chang kang kan ti te hian an mang thei lo reng reng me ya American ho pon an mang thei lo wa khovel a hian ka khriat china ka mu ve china tun din huna Norway le Sweden ten an manga an man chan po hi an income tax an kat san em wang te po ani thei ga 50% loi me income tax humit rama khon an kat ani chu wang te po mang thei ani ka ringa tunak an kalpui dan hi mir thei zok le damlo mo tu te tan thazok le in lang ma se he system kalpui dan na hian ruam man na afu fel tok lo le ti voin hian alang chiang lein ka ria private hospital le koran hospital ten an zom ve theilo wangin tuna hian mitam tak mi har sa tam tak dam lo te kan tur me ka dam le thi inkar ani to wangin healthcare system hi apoi mo sia tuna hianin ni tina in lo fa te pon doctor chaber berle man ro chaber ber pan kan du wangin cashless system ina huam lo sarkar ina panel lo dam do ina an lut rui ani sarkar dam do in abigin ZMC le Aizol civil hospital ten min dai seng si lo wa min dol zo lo ni tu na tak hian ara chiang tu tur per tu na kan ruling MLA abigin thingklang mi tele ke ni MLA te po an liang thingkla ka changin arun kala cashless system manna civil hospital le ZMC anan pana anan lut do na khuma full ve mani aka thian panu chu a accident a ban ru atithlia ka ni tina e chom zong an ni civil hospital an vakala advance anterior x-ray ten tia in zai thei hun tur chu akar le thochana ani yang an ti voina zai ngai ka kar le thochana ba hun an nei lo thlat ani kar khat chama arang in durtla hospital ipan meng u an reta cashless system manglo ma se dam do in bil manat lom zo kang an ti ya azana zani nan choba doctor ten emergency ze ngai ni heti chuanin infection tam tak te po om the ti na se nga
khát tiếng har san na to voi le khata emergency dam do in lu thut thut ngai tam tak tu nai om me ka ni he kan sarkar he na riat angai health system hi Mizoram Universal Healthcare System hi ruam man na fellow tak inat kalpuya an zolo hong kola an in bad ni na langa ani na taka chuan mi pui ma thang that lak nan pe fellow chung chung in he healthcare system mi an mangani ti sarkar he na riat poi moi ka ria in pe fel si lovin ruam man na mumal nei fel si lovin healthcare system man manga private hospital le koran hospital ten an em panel pui thei si lova tunga tuar kan ti chuan mi ra thei dam lo ten kan tuar chu wang chuan in phailam dam do in te an em panel pui anga an zukpana reimbursement atiang hian private hospital le sarkarin in biak remna an nei thei ma hi chuan in medical reimbursement tal hi chu amang khan ti theile turin sarkari kan nge na ni ti hi kan an tar lang vele du poka tin a healthcare system kan man lai a bill ni khana changa vo in jun ni som pathum than thum don in zialu na hun an hon mek lai hian a in ziak lu ta hi jun ni ruk thanga data ka mu thaya chuan mi sanga le za som nga paku chi an lai ziak lu ta ni om zia chu he healthcare system mi puin kan la ringam lo sarkari ani ti atar lang chiang em ma healthcare ba sa sang ni som ni pathum ni lia ka chuan ai ni ziak lu beneficiary kha sing ni sang rung zanga le som pakuan oma kha kan man lai sang ni som ni pali le ni nga khan in ziak lu ka sing li sang kwa som thum panga nom thung ani chu mai to wala sanga vel tu na hun an hon atop trep to sanga vel kan lai siang lu kan sarkar hi an ti fu lo tam tak oma hi a process dan kong tha an ngai tu anga in ka ria tu na hin an mang ang to ZMC te aizo civil hospital te hi he har san na hi arang theyang ber asol fanga ni tu na hin ka khia druk dan phei chuan adik ka ringa ani nor na sa tol tu ka ZPM pu an par de huang chunga caseless du awanga chang ngar kan ngai an health minister hian mi then khan ma soi dan chuan caseless ka du big ani lei nem ZPM min policy le manifesto kan banga wal upa te min tur lu ni kha ati piep antia tin soi tong khan ICU te ka bin chu soi lo ICU room prim hi ZMC le civil hospital atai em ya phailama reimbursement empanel men private hospital an kal pui thei la ya Mizorama reimbursement tal po khesle san thei lo bona an kal pui thei lo lai te po hi enge mo thil in huan na te po om man cho ti thei tur khopin thilakala khalai private hospital le sarkar ringot in ti thiam lo na khami puin kan to le si hi apoi ma sarkarin he Mizoram Universal Healthcare Scheme akal pui na tura hian revenue contribution muwa in rin na hi atar langa nichina ka soi beneficiary atrangin khor som pangavel laklu kum khachunga in base ya tuna healthcare in zialu huna top trep towa mi sanga le ti hi a premium sang berpon multiply taila mi sanga le ti hi cheng sanga pon khor som panga ya dai lo rim khor ni khat ba ki chu wang chuan he system hi kan clean zo lo wani mi pui a thiam takati lom tum si clean si lo kan ni ber hian langa chu wang chuan clean lo ti chal tumai chuan in reimbursement ang te po kalpui le dan temo e cashless system mangve thei lo dam do in te a reimbursement na kalpui le thei dan ang chi te mo po an zon kha nga in ka ria tin he policy poimo tak an don la hian third party an om ve don ani ti an threnga private hospital le foreign hospital te an ron mi lo draft an mang pom mai te po hi le lama chuan an ti lo turan yeng em o ti na te po hi ril ruwa a om le thina chungta chukan soi tel du ani tin kan sarkar kalta khan ramba son nan thei top achua tak meu ani e tuna ZPM mina me hei miro soi sel tu ten pul lem pha cho ringot an ngai tu ti te tu central way me football tournament a po khan en taka chu kan pul lem pha sa le kan sport infrastructure siama an ron in culture char apoi mo em
tuna po PMJVK changin summan an mu ve chana an mu na masa chu asataf tho ani na thiala sai halama champhaya pulem tho hani anor soisel la anor soisel lang tho khanan om vele thin te hi kan dang lambik don atina ni om tak chu ni ti da po kan tar lang du ani tuna hian chief minister office an dalian em an dalian belzela pulal duoman kan sarkar chuan chief minister in portfolio achang velawang anei velawang ati kha portfolio chu anei enga bochen anei works department an nuan soima ba sarkar nuwa works department alom kachang velawang anti ya tuna hian pusilal soivung cabinet minister nikum khan art and culture department training rajaram mohan roy foundation library khatiang se way me sakna kha khami scheme kha alak saka art and culture lak sak silo khan khami scheme anna chau alak sak tinani chu mase minister thin rime wangin anda kirle tuna hian PMJVK hiaron kal le ministry of minority affairs noe tangin pusoi vunga chan tho district council affairs alut pheya chutiang chu MNF sarkar le congress sarkar apokan kal dana ni department kal tlangin na kha kalmaya chu CMO khian ron mulianin district council affairs lak sak chuang silovin khami PMJVK scheme an na chau lak sak ta heng te poi kan thria tangai ka thria tin social welfare and tribal affairs kan hunlai hai kan minister lui purin ma po om achan thina kha anatam nalam tribal affairs alak sak le de me pirin pui khatiang lir khana kalpuya tun nai police lak chungchanga puke sab langan afak ngai mielo pulal do ma aron fak chiam na chan po engen yang o ti ka ngai tua UDNPA urban development poverty elevation na UD chau te po hi lak sak atum alaw thon to na ba afak ta chiam mem ni o ti te po hi rilruwa aron om velo thailo ni ti te po kha kantar langa ti hian fak siak ta chiam maya chief minister office an dalian maya nimin pialok juni som pakhat khan office memorandum maron de chuak le chuta chuan restricted tender le departmental works ronkal reng hi chief minister thunai na lo chuan ti lo tu ti ta kha memorandum maron da chuak le mi restricted tender le departmental work an pek dan chu akal phung dan umsa vek ma se chief minister phal la lo chuan ti vek khan danom sa pong sual la sala tuka he sarkar hi an soi lo danang lirin nan an mani la hi han soilan nia an ni lo mani lam an in rel kul vek thei MNF kan le ne ang lo re chu ti lom khatia ti lo man ti nia chu ti a thalo le me a thalo kan ti tak se tani ten ti an mani le an mani kha a boi tha khop mai ti te po kan tar lang duwa ZPM hi soidan ang lo lirin an kalemati mai turan dia kan ti lawa ti te poi adik tak tak ania unit system kan nei velawang ko ram te kan unit ani an tia tuna unit din nem ber unit ngai tua ber ania chak marama ZPM kan din velawang an te tuna phei chuan chakma autonomous district council la sarkar na siam tuma man lel chu ZPM ania kan minister na chuan kol velawang motor khatba kan te tuna pathum te tuna po hian RTI ya dil sel lo motor le treu to motor le nem zia te ngai tu thamani an minister te pon motor thar te pon nei le sup to chutiang chuni tin MLA fan unit in lona kan mang velawang an te unit in lona het yang de an nui zathhlak an mang na sel tu ga an MLA fan de unit li rin an thokani ti te po hi kan ria chia kan ti pung ve don lo pulana na soya nai lo ve te ti te khapo social media kan munasa bu file man za zainan ti punga oil chia an ti punga chia ti pung mai ba ka road maintenance funds te an ti fan ten te thil dang daga cheng li nan ti punga ti khan mania ka document a pe chon tuna road maintenance funds a hian khorsom li chuang lai mai la khomani to le hala ti te kha langa enga tar ngen man ti te po kan en angai le mai ti te kan han tar lang to a tin khakhat chungin dan lawa sum don na kan ti to pa kan te voi thleng in chu po ti to bola ni lo
tin kan minister den designation antar ve lawang ti te soi thar zel hi ngai ka ri he kan riat nu ma ni se asan chu anti tur anga anti lo tur anga anin tiam na tam tak anti le sile anti le lo atame ma hei kan ram mi pui te hian an riat ngai dik ber le thaber rangin an oma an dik big silo an fam kim big silo wa hei pathian huat takani ti te po kan tar lang du ani minister ten designation plate antar ti soi lo OSD to CM designation plate lian lutuk te kan buthi nem ti te hi tin register contractor te chavin na thong ti te do vek an munna salut tu restricted tender chawin na kan kalpuyan te tula saski local tour te po restricted vekin an kalpui do tula hian an in chuna salut tu kan MLA ten lopung an la velo an ti la in rem chem kan kalpuyan te in rem chem an kalpui na suman pung na saltu samni sumni pangale ni lile ninga financial year CAG report a page 1 kan bat bel kha vai bel se somthum pakhat ni lo vai bel se sang thum za somthum pathum la ya ni amale chung ta chu ni MLA te ham channa chan vet in ni amang bangla te kan chei velong CM ten minister ten an te an bangla cheina ringot po kan hret thei china tun than kumrei lo te chungin noi za somli pariat lai mai siam bangla cheina ten mangania kholiana kan chanzu kan ti velo ngan te kan chief minister pe chu mania RTI na kholer chanda ka zota he ti ka chira tam tol tu wa andu zathhlak lu tu chu tiang vel chu ni kan ti velong kan ti lawang an ti zel ani research basing kan kalang an ti an kal lo chiang tu chu universal health scheme po kalphung bu mal lo takin kal tu na hianin har san na kan tok me kan